muri mira yacu y'abanyamurenge ntitugira abapagane, tugira abantu basubiye inyuma, ariko ntitugira abapagane. Sinzi uko mvuze nimba mbishe. Ati impamvu yabyo hano twese uko turahanga nta mukiranutsi turimo, n'abatuyoboye aba bari nkaha nibatagira ayo mahirwe yo kwirega abenshi tuzababura. Ariko nshimiye Imana yuko data wukwe yabonye uwo mwanya wo kwirega aratunganya. Impamvu mbivuze, dufite abantu b'abakuru b'amatorero n'abandi bagiye bagira abantu babavuguvugu, tuvuge ariko si abapagani, ni abantu basubiye inyuma. Twarabanye, tugiye kumuvuga uko tumuzi, ntabwo ari inkuru mbarirano n'umuntu twabanye. Ku gitabo cy'ikanisa rya paruwase ya Kabamba, nyakwigendera yaraba kuri icyo gitabo, ariko yakundaga agatabi agakunda n'akayogo, ariko nta mukutano yagaza asibamo. Kandi mu mirimo gutya bagaze bavuga ngo bakore, akaba uwa mbere. Muze mureka tuvuge, akaba uwa mbere yagaza akora, yagaza atanga n'ibimasa, agakora ibintu byose. Ariko ibyo byose nashatse kubibwira ku bakuru b'amatorero, nimwagira aba bantu mwikanisa timukabagore, muze mubareka binje muvuga ijambo, mugire gute yuko ndawuze umenya ijuru ndirigira formule, ijuru ndirigira nyiraryo, ijuru ndirigira intuzi. Ariko dore amahirwe icatunejeje navuze nuko yagize iherezo ryiza, kandi ari cyo kintu buri wese azasengera ngo Imana uzampe iherezo ryiza. Uyu mugabo yaraza amateka, yagaza amenya situation ya Bijombo yose mu gitondo kimwe, agakurikirana amakuru. Yari intelligence w'igihugu, yarazi gukurikirana kandu nakandi. Ikirari cy'umuntu aho yakandagiye gutyo, Mirinzi yagaza amenya ngo uyu ni umujenesi wakandagiye aha, cyangwa akamenya ngo uyu uko mbaye mbabwira ni ukuri kw'abakirisitu. Kindi yakunda buri wese. Nshimiye Imana yuko muzehe arangije yaritunganije. Imana ishimwe cyane. Ati impamvu yabyo hano twese uko turahanga nta mukiranutsi turimo, n'abatuyoboye aba bari nkaha nibatagira ayo mahirwe yo kwirega abenshi tuzababura. Ariko nshimiye Imana yuko data wukwe yabonye uwo mwanya wo kwirega aratunganya.